na Yesu be ka kire se o do soro ni asase tumi nyina ama na koa enti ye do Nyankopon ase ewo abasa kese a wa maso ewo papa di dwumadi a Nyankopon edi ni di mekọ odiyifo ba ho maame patro na de na wo kafa waja ho me chia atiefo nyina kra me so metimi akafa papa ye hu se papa re ye obi asa bimbradu asa wo abotre adema enipa da sani wo akoma adema enipa da sani dia awuo biara wo ba ne nchen a wo dia awuo no ba de ba mara hadan afefe papa ade bia ne ho a wo de ba ne nchen a wontumi ye de anye oye nsankyere ne oye anwonwade bebrebe dia se e ka se de ba hona mu a yare bia ne ho a papa no wontumi anye de ensa enti wo do ma me ne papa ya atiefo a mutie ye wo achichiri wo bencheye ene de ye kanfo papa e de na ma sebra na nche na aba na nche wo benya oje wo benya fa hodie ama de was Amen. Nyankopon sa de ayarasa adum achede amanakoa a wo san yarewa sa pe na twrosom ne kan no wo se wo ma obi nso de ayarasa adum achede eja wacho na kakra sembe na wo kafa Nyankopon difo o yesu nyame ase se odifo yenina ye tie Sompa Nyankopon ama ne tumi a ese fata se odie Nyankopon abie nani ade bia hinta wo abra pon bia it se Nyankopon tumi du na na se a o undu an kan wa sem se bia na sem se na me ba ya duru a na se o mo na se na mo pon pa ya mpa bo akire no ya ahinta biara o to pon bia o beda na di papa no Nyankopon ensa e wo so nya breka news ese ai gramofo bata gardo so yu kremu papa na sa papa idie Nyankopon ese Nyankopon sa won ni so Sompa FM yan che ho no ese asore wo numbers e didi juma e bia na di otie tikem na o si form tie sofo fa asafone number me de asafo number na yesu ne betuja 0242 0242 98 29 65 message to 0242 98 29 65 message to the last number message 0242 98 29 65 so fair 0249 aye busy so 0591 71 41 18 0591 71 41 18 number of fry emubia obenya lion tender family suna onedin komo eja yan che ho no mitie mu nkasa ye mu a mo se Awurade amanako tumi dos bebre ne wo wiase ena tumi nsugu ahodo ena obia ne tumi Nyankopon de drum no ne dwumadi a wodi edie sare di fo ba kan e ba hona mfamu a Awurade adum nakoa ayaresa adum achede a wo se yade bi te se maame Awurade akoa se yade bi te se de me pa chi yare abakoa etimi sa no ono yare bia mpa cho otumi sa wasa obi a wabodam etwere me fa nse slow obi a nadwum eka no obi a wahania obi a wa kan yefunyare anase obampo anidane ewo so otumi sa anase sunsum yare obi wada anadwo no obi ene na yede eda anadwo nyina papa ro bana nchen a obetumi aboa amom opa akwantuo nso a nyina otumi ye na mis akwantuo kwa de papa easy also wona kasa to ka say mawie ye she busa papa na no ya na ni pass ma siba yo o san mawie ade be che no mo an se wona be saba papa o ka yo aye aduma papa no de o ma na nchen ansan kokko me na ade esa se me ne ginu se o se wona ne trasia
what was I know catch or say scandal me try you I was a young was a type was upon our scandal away was a me scandal any many and ram mammy be bow or bow was here for any did in Kuma your pona sorry and a class here cancer wouldn't it drink Kuma as a mamman or your bar sabio what transia nana sia de afo oh Jesus mama ne betrans o de hinta papa no asamfo fro no ye de o de bai ta asama papa no keken se mama nkomo na wo de me bai ne de fa nkomo no ye de eto na adese na ha enti mama eyampa ana se nyampa o tie papa aro na ha mi o ana me de bash me fere se me he de ni na atwere mu kai no wo se wa bie sum adakrade a hinta ade a kire na koa enti wa se wa adwene se wo di bibi si awurade akoa ono so na ni scan ba bia hu ba bia te mama no ehu e de adwiri no na abra mama ne pie no wo su ana busa se ma na ado se ye en sama papa ya ka kire me hu kura adwiri me nko ba bi e ma yen kan sem se bi nyade en kire me da papa no de oba no hu tu mi bi e de e wo di mu ti mama ne papa enye nyame kan se enye diifo ni diifo bia na yede ya tra Sompa FM po wo de oba no nche de wo de baba bia no obehu na yede aka acho o ma won transe en ka cha sakosi anase kwame akwa nso o wo transe se ye mo mpaye o me ye bo mpaye no obusa nsamfo ba mienu pe wei what they say no ka se oh eni pa na wo bo ndin ayamia o papa ayamia kosi na bo ndin o no wa chance na waka ho nsem enti osun nyuma ne gu ahodo sa enti osun nyuma na egu ahodo no eja ne de sa osun nyuma ne eye de osom because your Roman your Methodist your Anglican your Presby papa som enyuma no eye de a esom me pa che ye sumsum sorry for enti waka enti papa ye sunsun mu dwuma di ojo kenkan 1 Corinthians 12 verse 1 going na Bible say adumo chede no go awdo ne so nko na dwuma obi omanyansa sem ka obi no so omanya say to obi so ma no to me di yeso to me enu bi na ewade di say to me na dom ye papa wakufoli a otimi wutumi otimi tia to me ma to me na yire free ho power say obi baye ha obi powerful na ebi akom atie so obi so obi na anu ye oba ho na nyankopon di fo wo kode ye na oye mo ministry o say mama akom wo so say o papa akom ni mi so o say okay fa wode waka mate e no ni ku na ba he e na papa cheche wo niam e de ma no ni pa no e ko ikrom odu wo mu du so na bia ne maame na say nipa ne free no do na akom wo so man kan say akom wo so kiki say mu jana nka o say ho ni ma nyina but enam say awade di so to me amai papa koku folintino awade tiama anase awade nam e papa so sre ema akom to me na ha nipa no efiri so kwanti so obi etie me na say ne nua bi ne baby akom pese fa no na so mo dan chinchin na say enye ya o ma na no fa me lion tender for ministry e o kenyase abrem kwa be district Antwerp road ya number dey the two ya no ofra ba be see so ne no wakas ne ache obi ona o de nipa na ba papa mpache wa wie aja me makasa kakra papa na de sami yankasa be fere se oto asase ne bi asase ne wato ne wakas o me kwabo aba be simidan o baba na nipa ko Friday e wo so rasi bi de oto na wa asase ne waton ama nipa ko fro na bi o twema nso no na enye ya brother chai obaji ayede amam anasa wasem wo court na bi a court no wo yo hiani wo no bi ama ne enka emaw ama sabi wons o mama jina wasem a wo ken ya toma kuma so nti ebia na yahwefo ehwe ye tiefo so etie ye na obi ti shem ana o hia ye number no ye sanfa ntu edwabi 0242 98 29 65 0242 98 29 65 and number wakusu ni 0591 0591
71 71 41 41 18 18 0591 0591 71 71 41 41 18 18 odi for ba to aso enti sa oba sa me fan se obi kura die wa me manso sam say papa no eye ne easy Sompa sa obi FM. do asase eye ne easy obetimi ayi ama oba ne nchen a na no se oye mame bi die ma no obe ko pa asawa ye botre ye anu ya mo ye baba ne nyina ewi esi epe anu o ka che asawa de bi titi de ni bia na ena de ni bia asawa ye di botre ye di bo ma de bo chinchim yo muti anu o wi no o me fa edua ketua bi ewi ne chechiri ne nyina chechiri wi na o kasa guso wi na kasa guso wi na kasa guso o wi esi epe o sane atitim to o sane ngano atitim o sane ngano atitim no bompa no atitim no bompa to wi ase ko ma wie wasam power atiefo ya mpese me bo adanse bo na atiefo ti papa bi na oyali stroke wa buche ena oni honi pa ba ya ena obegina ma ena ka che ni pani sanse papa ka che se honi pa bi ya honi fe ni pass me oso be bla o se nuntina me ba wase ni pani ya yale wa buche wase ana wase ni ajadu e koma no na aduro from Ghana to Ebia UK na adoni free Ghana hako na emrofo de woni mo de fide na ye adwuma no ma jedo na ko hwo mo hwe mu ana mo sa de do na bene se papa o de ma mu adanse na atiefo nti no mo se nya Ebia tole bi na ye hye Sompa FM. So